mafhungo ane ra khou ḓela hone ḓuvha ḽa ṋamusi ri khou launcha Masindi Foundation ine ya ḓo vha yo sedza nga maanḓa kha u tambudzwa ha vhafumakadzi na vhana vha vhasidzana na vhaswa na uri i kone u bvisela vhaswa nḓivho ya uri vha kone u ḓivha zwa uri muthu ha tei u dzula a kha zwidzidzivhadzi na mahalwa vha tea u dzula vha kha zwithu zwine zwa ita uri matshelo vha vhe na development kha matshelo avho na uri vha vhe vhathu vhane vha ḓivha uri vha ḓo kona u ḓiimela na u ḓiimisa na uri ri kone u vha na vharangaphanḓa vhavhuḓi vho khwaṱhaho. Ya sedza kha zwithu zwo no nga domestic violence zwine zwa itea na kha vhathu vha vhanna vhana na vhafumakadzi ya sedza zwa education pfunzo uri ya dovha ya sedza kha zwa pfunzo ya dovha ya sedza na kha zwa u sika mishumo na kha u isa tshumelo vhathuni ya sa hangwevho na vhaaluwa sa vhunga hu vhone vhane vho rilela vho thusa musi ri tshi ḓa fhano shangoni. Muduru u khou ḓo na vhakegulu uri a vha fhe na Christmas vhunga hoyu u ṅwedzi wa Christmas. Mara ri tshi vho bva ri tshi khedzi tsha bugani grocery ri tshi bai ni ṅwadzi madiketa mahulwane Zwa vha ro swika yani u swika teli ho ri ṱunḓela kololo ri ṱunḓela. This day, as we sit here, I am requesting somebody to write a book called The 8 or the 7+1 most powerful African people come from vaginas. They don't come from ribs. A woman can give birth to a Christ, a woman can give birth to a king, a woman can give birth to a Muhammad, but a woman cannot be God. A woman cannot be a queen. What are we trying to say here? A woman is the next thing you need to know. You need to remember that, yes, through the sperm and the donated by our men, which we will listen to now. Because my father, my brothers, and also my son, they are men.
they will donate her sperm. Through the donation of the sperm, she then takes the sperm together with an egg and she makes a human being out of that. Her body has been made to be a creator, creating a human being.